देखिब बसब है बसब मंगलाहाट छाड़देव सी छाड़देव से 50-100 कहे जणेका ओह्लैक बसब माने 30 टका तलू पे आगे आसबे बुझना नहीं बहुत बाट हो देखी जाकि बुलाबुली कर आसब है प्रभु को आई प्रभु पाख दर्शन कर खुशी लगे ना नहीं कौन कहूँ ना नहीं नंदा हो ना मुंडे बाण नहीं आज्ञा नंदा हो कहीं कहाँ बोले नंदा कौन नंदा कौन बुझी पारे पाइल मोबाइल मोबाइल हाँ हाँ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲ ଆସ୍ତେ ଓଲା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠୁ ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଚାଲିତେ ନୁହଁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ମାନେ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ଟେମ୍ପୁରେ ଗଲେ ତମର କେମିତି ହେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ ସେଇଟା 8 ଜଣ ହେଲେ ଆଉ ଦବ କେତେ 6 ଜଣ କରିଦେବ ଟି 6 ଜଣ ହେଲେ ତମର ହଉଛି କେତେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଆଉ ମାଉସୀ ଆଇଲା ଆମ 3 ଝିଅ